Ka Shillong Municipal Board SMB haka arpusau terik jelio kala IT ya kedur jong urunar ubadan keti haka balum pisa bian na kinong syong dukan madan ha Shillong kumju ya kirisit ki balas nathok kum kasakhi syakipulen ha ringkat ka ejahar kenang bakin penlong ke jingtwet ban yok kiambat penstom kat kum kaan. Kani kalawan long ru hadin bau Chief Executive Officer ka SMB dang hakini ki kendiat benai baladam ula ujor da ka ejahar syakipulet halor ka jingdon jong wei uriu syukor ubalait lumpi sabian na kinong syong dukan madan haka kerteng jong ka SMB da ka bapendon kamru da ki receipt book ki basyush na thong. Kani ka jing lumpi sabian kalong na kabentaban penrung kerteng ya kinong syong dukan madan kata haka por baka Town Vending Committee TVC lingba kani ka office kadang bishar bnia haka bayde bat ka jing penrung kerteng ya kinong syong madan kat kum ki kendon jong ka Meghalaya Street Vending Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Scheme arajar arpulai. Nakal yang CEO u pensyairu bakam syem don setia kano-kano ke jing syem pisa na kabenta ka bay penrung kerteng lingba ka Town Vending Committee.